Ni tikusumuna no tu turakana maram na leo ni board ni Fiji Hardwood. Wiki muni na walislis wiki muni na no tu turakana matatati kumai na Vanua na kena tukin na geli kena bi Vanua ratiba kitukina na Mahogany. Chairman and board directors of Fiji Hardwood Corporation Limited, the chairman of the Fiji Mahogany Trust and the forest-based trust representatives, key government stakeholders, Ministry of Forestry, Ministry of Itoki Affairs, Itoki Land Trust Board, members of the media, and ladies and gentlemen. Pulasia, Nisama Bulabinak, Bulare, and welcome to all of you. It is indeed a great honor for me to be here this morning to officially open the Vanua Levu Mahogany Landowners Consultation in Lambasa. Landowners consist of the 6 forest-based mahogany plantation, which includes the Navonu-based forest, Sangani forest-based, Sianganga, Dreketi, Korotari, and the Wainunu based forest. The total mahogany plantation area for Vanua Levu is 16,713 hectares, equating to around 2.5 million cubic meters of mahogany sawn logs. If these logs were to be harvested and sold at the current average log price of $298 per cubic meter, it would fetch around 745 million. And if processed into sawn timber, then it would double the log value. This signifies that Vanua Levu mahogany need to be sold at the niche markets internationally to attract better value of our current mahogany timber value. This gathering marks an important milestone in our ongoing efforts to empower our landowners and promote sustainable development in our communities. Before I continue, I would like to express my heartfelt appreciation to the board of the Fiji Hardwood for their courageous decision to begin harvesting mahogany in Vanua Levu. This initiative is akin to a long-awaited miracle. Landowners in Vanua Levu have patiently awaited for decades for the moment when these mahogany trees would be harvested to fulfill the purpose for which they offered their resources to lease land for mahogany planting. As we gather here today, it is crucial to recognize the links between the government's National Development Plan and our shared goal of eradicating poverty and fostering economic growth. A National Development Plan outlines a comprehensive roadmap for inclusive and sustainable development with a strong focus on poverty reduction, social welfare, and environmental sustainability. One of the key strategies to support the National Development Plan is through our partnership program with Ministry of Forestry. This partnership program aims to empower landowners by providing them with tools and resources they need to build resilient homes and improve their livelihood. As part of this program, portable sawmills are given to landowners to assist them in constructing cyclone-resilient homes for their families. For instance, Korota Sere in Waturoba have been provided with a portable sawmill to build 22 houses that is based from the standard plan from the ministry. I would also like to mention the collaborative approach between my office, the Ministry of Forestry, and Fiji Hardwood Corporation, where my office initially organized the provisions of timber for the Thongea Village relocation project, and Fiji Hardwood Corporation supplied mahogany logs from its plantation and the Ministry of Forestry to set up portable mills to process timber for the housing project needs.
This kind of partnership is essential for the development of our rural livelihood and addressing the impacts of climate change in our vulnerable communities. On this note, with Fiji Hardwood's existence, I believe that we will build a communal interest to assist us with our partnership program with Ministry of Forestry, TLTB, and the Ministry of Itauke. Furthermore, we are committed to supporting landowners by issuing free licenses to harvest native or pine timber for building purposes. This initiative not only promotes sustainable forestry practices, but also aligns with our disaster risk management plan, which aims to enhance disaster resilience and response capabilities in our communities. In addition to these efforts, we are proud to be part of the RED Plus program and the Reef to Reach program, which focus on enhancing water management systems, protecting biodiversity, and promoting sustainable land use practices. These programs play a crucial role in mitigating the impacts of climate change, conserving our natural resources, and promoting sustainable development for future generations. I am confident that through our collective efforts and partnerships, we can create a more sustainable and prosperous future for our landowners and communities. Let us continue to work together to harness the potential of our natural resources, protect our environment, and build a brighter future for all. Thank you for your dedication and commitment to this important cause. Together, we can make a meaningful difference in the lives of our people in our nation. Ni kalungata sa katsigon na turanga kinamarama. Ni tikosakan na Commissioner Northern. Ni tikosakan na Board of Trustees ni Fiji Hardwood. Sena Board of Trustees ni Magni Trust. Kikimdo na lewe ni landowners do chiko na matakan ko. Ni simbera ni dona nongubosa embaleta na as chairman of Fiji Hardwood. O nakatamu barita kan nongu babi ni nakabaliw. Wana turang na commissioner. Eno nono bosa. Katang nga kina tal. Mi barita tujuki no ko na eu leu sile tu weekend na kelu. Pambimbi weekend tunggu bono leu. Enta sini banget tak apa binaka. Engko na sul ni kelu. O una leu commissioner no mo se mata bata chico na kelu kina non tataka. O kendangan da sinra ka binaka chico. Una value. O na talangan na liu ni bosa i baga ungeti virtuna landowners na ibuno liu na kena didiba ki na iau liu tungo bekento o bombota ni mai tingo ki to batana board ni Fiji Hardwood ni reni ndo na isema mesematikina tu didiba kana na iau liu tu do tun to be kiman don't figure need to realize the cash that is sitting there. Io kito, o bomboto nungi wa madal taga walai, nungu bos. Singa nikua. Ni tiksa kana commission ndonga nungu bos ni babu na waliu bikimni. Sa ka sa kana kana liu. Io New Simbera New Bosa as a chairman of Fiji Hardwood. I would like to introduce my board members. On my left there is City. Is Director Francis, Director Elia, Director Michi, and who else?
the Director of Public Enterprise, sorry, Director B, and then Dan Lobendan was not able to come. Thank you very much, Commissioner and gentlemen who are here. I will speak on behalf of Fiji Hardwood. I was given the task by the Honorable Prime Minister last November to run this company. I was willing to retire, but I take this challenge because I know I have the experiences that I can share with my board to run the company. We have a lot of challenges when we took over. There are a lot of things that need to be done. I don't want to look back. I want to go forward. Because the things are there. The money is there. It is us that we're going to work. I told my board, we are here. The government give us 213 million worth of forest to convert that into cash. And we are a company. We must remember, we are not a ministry. We have to run as a business. And this is one of the things that I really want to encourage the landowners. I've been dealing with the landowners companies for many years. I run my own small accounting practice. These are the challenges that we face. And I face that when you set up a company, because we as a company, we want to deal with a company. Matangali is very hard. I mean, you got a lot of money in an LTB and everything, but you can, legally you can transfer that to invest in a company and to convert these trees that are growing in your land so that you earn your money. I spoke at, up in, one of the stations earlier this year. I told them that God gave us this land free. And then we lease your land. And then we give you that money. We take your land. And then we plant the trees. And every tree, when it's cut, you get that money while sitting in the village. To me, this is a God-given money. It's free. You sit in the village. But I want you to go to set up companies to earn money, to earn. Wake up early in the morning, do this, do this. It comes with a sacrifice. So you set up a company that, you cut the trees. Fiji Hardwood will pay you. You cut the tree to the mill. Fiji Hardwood will pay you. These are the things that you will earn. And if you run your own mill and you export, that's yours. That is why I want you. We are a company. We own this land, government, the forest. The forest is ours, Fiji Hardwood. But the land is yours. We need to cut these trees so that you earn your money. Everybody. So that is why I'm asking, going forward, we need to work together. What is best with Mahogany Trust? What they can advise the landowners? Because we look at our role as a company. We export here or locally, whatever it is. But we need to work on good terms. Because to me, as an accountant, I want you to survive, the company, your indigenous people. One of the words that we always use as an accountant is a going concern. When you set up a company, it must go on into the foreseeable future. The directors died, Lakuchunga, Totir Tobinot Patel. They started from a small village in a small house in Ba. How many years now? And you can do that. You can do that with a Matangali company. You can do that with your own family. Those are things that you need to commit. How to run. Seek advisors. Before us, we were only a few of us who were around as accountants and as advisors, the 1960s, 70s, and 80s. But now we got good people, well educated, are there around to advise you. Make sure your company keep on going and attend workshop.
make sure your company continue to go on. So once you grow, we grow to Fiji Hardwood. But we got the products. So you must please make sure do your training and everything, because we want to go with you. Reap this 200 million so that you benefit. Whatever you do with your money in the house, that's yours. But we can only give you the licensing fees, what you call it, the lease fees, lease money, and the stampage. That's from Fiji Hardwood, without doing nothing. It all goes to NLTB. You must have heard recently that Fijian Holdings are opening up a lot of things. This is an opportunity for us to go in, to come and work with us, because we got the product. We want to market the product. We want to go forward now. What has happened in the last 15, 16 years is gone. We are undergoing a lot of changes, but we're talking to the travel government departments to please give us the freedom that we run as a company. And we are working on that. On that few note, I don't want to talk, but I just want to share so that we are going to discuss today, sharing and all, right? Because we want you to grow as a company. It's okay, business, etc. We also want to reap these trees to cash. It's only done by a company, export, or cooperative and things like that. Because we want you to be accountable to government. You set up a companies, you'll be accountable to Inland Revenue, POF, NPF. These are the challenges of running a company. That is you must commit. Because you grow, you must meet your liabilities to government. We want to grow this nation to be a good nation. We got the products here. So with your deliberation today, whatever we're going to decide, we are always there ready to assist you with our management team and our board of directors. My Commissioner, just a few words I would like to thank very much. I want to share that, and that is a few things I want to share with you for our deliberation today. O se avalele na tukutuk membala tona Fiji Hardwood Corporation na dango semi bulolon rimbaka au da butumana korona marai na korotumbu maira wasu talangai ra au daga bingara bitiko na general manager na non da to bol na Fiji Hardwood Corporation au biele subanga valelai na bukuni kena te na maugani batana paine kelani na tinga de on sang bulu bitong bulu ala ko sartinga mai na kena nganga me sati waki sa lebu na kena musuti konon da kau bagai tauke salang me kina banana lu matitu me sa susomi taki waka sulu me lesta lebu no sa musu me na non da kau bagai tauke na ruana na kau be susomi taki ngona pain kena mau gani ne ra ti ngona pain lebu na bonua o koe te vale na bonon rabisinga bonua sa lebu kina na bekarasi kama ba lebu do dana ti ko bala di very degraded area ya na asa sabara retiona sa sabara te mai raki me ado bando singa to kana bono kede lebu kina na bonua talasinga ko na numi kina me tau yo kina pa ya lesti ko mai ora tu mara mai lo toka non daka tiniga de on sang bulu daga tiko na matentu reido kana dalanan ken robisi ko tunu ko en ponongo mena bagai sultaki in the future it will be green gold ko tayo kina na pine na bono sosu anga me tayo kina na mahogany ndare de tiko red na pine le bono ba bua na bono talasinga mai nandi ya nambo era tawana ba le bono pine mahogany sangai la ko mai na bi kau abono amustu kina na kawai tauke se native mbaka mai somi kina te vogalevo kina na mahogany e kaware takati ko na mahogany na sore na kausar mai Honduras e tolunga na mahogany ni viti mahogany genuine mahogany mahogany indina korangora te vogai tauki mai na bonoya mai South America
mai me Brazil, Mexico, mai Honduras. Nguna dakina na vandindi kangale kau mai Honduras na iteni mahogany ko tingo. Sa mai kawaki no viti me genuine mahogany. Ke mabali buru-buru ke debanga na genuine mahogany. Ko ngar tau chuku mena puno ko genuine kina mai Mexico, Brazil, Honduras. Ke ko chingo viti. Ya rarai da chuku ira na ora mai America baleta ira bena katakan na genuine mahogany. Dono waselem na mahogany la chume Afrika la chume Asia ko compete ko. Ya rangora mahogany dana tu fake mahogany rasini mahogany indina. Mahogany indina la sarga mai na buno ati bagate ukikina. Ko mai tikina tininga dio sabulu ya na tamadan bikau ati buna kana ti na kaurorongo sa mai buroro ti bagalebiani. Tininga dio sabulu sa mai bina no makina matin tu misakali na mai na tamadan bikau misakali kina Fiji Halud. Tigabu cuma na pain, adi cuma na Fiji Pine Limited. Angga metawi abu na tiga dia sabul kabit tu na Fiji Halud Corporation. Angga metigabu kena biu na Liutaki Mana Public Enterprises Act. Na September ronondol karua samai tiga na commercial framework. Mesamai tigabu tawi abu taki kina. Na mahogany kena lawa tigabu na 2003 na Fiji Mahogany Act. Didi tiga maya na Fiji Halud Corporation maya da na ronondolo katini mbasi kama kena na matentu sa oti sa raido kena mahogany ni sa da tiga nguna matuakina sa mai introduce ta ko na mahogany ya degree mahogany industry development degree MIDD sabi sa utaki me act ngo ko embule tiga ngo orto bador mai orto matentu sawoti value take na Mahogany Industry Council and a law manilawa ya Mahogany Industry Development Act. Mahogany Industry Council le wake de naka membaleta na mahogany iutile bunole we buna tike de kina mahogany. O Fiji Halud ne nangai barong wana Mahogany Industry Council na bukuni kena bakatula wataki na tebaki na kena maintain taki sewerevi na kena uskau wakaki na bolbol taki kena mabalo Fiji Halud de ado tiko na boli taki kau na ngonongo me bakai tiko na kena bakalaw taki tiko ronondol chinkando basket almagin don lawa na Branding and Licensing Act yana matentu sawati bito makwa oira ke darabia bol mahogany mere export mere sando non relation bindin dinati aka web tekina mai na ronondol ka diwa ronondol ka chinkandua me do mai na ronondol chinkawono o tikina na 5 namba kina contract nding tekina diwa na licenses mai tegabutale o tenia tegabutale na 5 namba ki tegabu na ronondol chinkabitu me do mai na ronondol rosobukarwa sa mai o titale kina chinkatolunga na license soli kena balbal sindo tar eroni boli mahogany ortonga na chinika tolya ya na lawa ko sa tigo ya sitinga ngo na lawa ya matayo bukina na public enterprise Fiji Halud endo ber chinika tol dara chugo rewara Fiji Rice Post Telecom AFL ramatintu company nona na matintu wil chikina Fiji Halud ngonongo 100% nona na matintu na kamban ngona Fiji Halud ke mabale ngona tayo bukina na ran na klatiko director miti ngona tayo bukina Fiji Mahogany Act ando na 10% de alawana bosele baturang me nona na token gale through the FMT yo aya tiko mai na lawa sawoti ngona basik mai kina Mahogany Industry Development Act ya kola ta kalai na repeal ta ko na Fiji Mahogany Act mayali talanga kina 10% ni token gele ken babale ngongo nona sartunga na matentu 100% na company ngo yo na lawaya ko na madaya ko chikutalanga kina na Mahogany Industry Council o ko ba tulawa rukuna na Mahogany Industry Council rotiko kina Fiji Halud Corporation o ko me manage ta ka business na mahogany na Fiji Halud Corporation na Fiji Mahogany Trust o ko ya men grabir ni token gel grabi kem do na force base na chinkaba vitile ki buno lewe ken balbale rongo ro barongo bana Mahogany Industry Council barongo bana lawa
ngono sarangango ni siti ko na lawa ke mbamba leo kende go FMT Fiji Hadud ero warongo tigo wana Mahogany Industry Council ko ya sulib wana pawa may wana Mahogany Industry Development Act o Fiji Hadud ni di ba ka business manage ta kana titi Fiji Mahogany Trust meron ni ready token gele ke mambale Fiji Hadud ke nona katumba be token gele o Fiji Mahogany Trust wakalawa Fiji Mahogany Trust ni mbasika ni weke muni na nomuni kunru na token gele rumai ke ngai kautani be Fiji Hadud nyana ke ngoni sal ndondon me ndondon me pa muriki na mbate na lawa ya chukuna chiko sanga michika na Public Enterprise Act baleta ni ndober na chinkatol na State Public Enterprise baruing tal nga ko na Company Act ke na Public Enterprises Act of 2019 ke mbabale ruotu ngono go orto na board ngono go ruotu na board orto barong kila in Company Act and Public Enterprises Act, the Ministry of Public Enterprise, sango balatorto reda na Kennedy diba kina company ba mating tu na profitability me reda me kuana ba Italia under the Company Act. E na sanando tu tal kina MIC ke mabale reda to na board to da tingo endua na ndendele borto sota ba ni ruoti ko no bono merto barong kina wili kina na Fiji Mahogany Trust. Ortona board ortona bichiko na matani ko nding takia na ronundol sobul kotol kan ba sabo nga ndo namba kitaleme do nambaki ortona new board of directors mana 2023 for 3 years me diutala na mbaki bo na bulo April ya ba na kan nerto sa ka tingo ba ko na bongo na ma titini Fiji Hadud de bichiko kalima na undolo ruas na bulka ronra roso ka tola hekta yana liske de kubuta tikikena Fiji Hadud totally se ngoe tuberto nama tungo mandiai na boliku teman gel marroy nona record ti kwa kelasa andon roso bulka ruana ya lisi batana matangali bebe umana tigo ruana rautol so bulna matangali bitile buno lewe ya na lebuni titi mana pucungal bul kalima na ndolu na hektea basang bul kandu ngai Mahogany tiba tambah indo Mahogany saranga ko 41,335 hectares of Mahogany plantation cinka bana station vitu mai vitilebu ono ibuno lebu ya na lebuni hektea kelembale ngona saranga go bia tiko kina ena titi kesa go rautani vadada 5.2 na milioni cubic meter sologs ya mai bon vitilebu ke buno lebu ngona tebu kina musmus mai nukurua na ronondolu katolu kaba ronondolu kalima tebu mai kina nukurua indonga na buno amustu ena lomni rusa bulamba ki mustu nga mai nukurua iongo sa teke bu meta $10 station baleta na yamba kinimbula sa do patika ni na ni Mahogany na bun kena bun endo tiki na bun ba teuke mai South America mai Honduras o ko ya matua na wal songa bulu kina donan raw na mbaki yeni mai TV che ko bi mamanga do ba na tul songa bulu kina ba sanga bulu sa matua tu au singa ni kela nang gelembe ka sin raki yaro to badada kena mal ndare detiko mai na mbaki nimbula mai na chinikawono kina on sa bulu kadiwa saya do botiga ni na matua na Mahogany ke mabal ke basa bulkan dua tolan raw ros na bulkan 5 na hektar na Mahogany na kena bo tinondol wal nan raw 5 sabule tiko kina mix Hadud orang gua teitalangan do nang una wat kina Mahogany keto achu mai kortar ya na mado so tingai tukun ni atingo baleta metaro ba indo na kanani monmon do na monmon Ambrosia bit la kene bali na Mahogany nang una ya samai nanumiki na mete strip planting Mahogany mai teital na kodia na kandamba na Mysopsis ko rasambi ni talitungan ko sa do talitungan matutu iya ko ya biara rotetin ni na undolu wal nan rawlim sa buluk kena rosabul katolu na undolu sa wandu nitu listegitu ngaimber kanati kembali aku ya pakai tahun itu na reserve water catchment areas
lako kina bunu talanga isang tuni te tu talanga kina nakauwa kay tauke ia ya rota chuni roso bukatul ko nga bakasa matagitiko ken barbala na kena embatungo isolete na matentu ndo na ilabo mesa sovieta kena na titi vitile andami chingo Charles ndami tungo men tambani ningiele na Ministry of Lands or Ministry of Itaukei sa solibere to na contract merto sovieta kana titi ibuno lebu ke mabale sana mai loro kina balate lebu na bunua revembata gitu lebu na areas kito wate kay manturang mandia na tambalan gele maro isati ko na to record ITLTB sati ko na no na record o kito ti ko na sign record balate ambi na agreement ko ravin din dinati na ngasi liu kito sa soliango sentaki ya ko chiko bigito na plantation list chiko berto na tambalan gele maro balate kito so mchikin neto lisi berto ke mbabalo kito meto to chiko na neto record ya na uto tini lewa sananga meza ka borto Charles na tamadan tokei merto mai sovieta ka na iala lantina saranga kembale na bi sonon to be disputed areas okla libuti non to disputed areas ena bi bono akede ko ya sananga ba matata kan sananga ole morto o Charles man tamadan tokei norto tamban sobe mesa mai sovieta ke na boundaries mesa ba kan ditaki me bakacin kaba ngono gol di mana station sa te kubut kina Muskau ndore da tingo apa sota ni balele ni tamango yo mai bonole ko tia mai za ke sara station mai sangani korotari lomongo na bonira o sanganga toka ilomaya o ndeketi mai sausara o inunu orto na ono na steseni vitilevu bono levu vitilevu mana steseni kedengo sakasa nukurua ngaloa nambutini mbarabi no soria len nandar batu mana steseni vitilevu sate bona musmus mai sakasa mai nukurua mai ngaloa nambutini sembere mbarabi no soria len wat kenan dar batu sate butikina limana steseni ken kawono na singai te bunga bango sakasa te bu memusu kembaba lombar ngo sember tikuni musu-musu serawa atal tinga sarwa tataro una lag mekino director sitting go ele buna matanggal ya rumah niti go na station embar ngo na tapos sote volta kitiko yo mabi kito na Fiji adul na lawa tikuni kino kito Muskau kito titi kito wereda kito musuka kito volta kina logs Keto volte gloves, me bakabarita kay chiko na rapalay sininga era wolikau may Fiji hadodo. Era mo rangay process taka export. Nadapasoti na logs export. Na orna luto may na grade, balite lima chiko nito grade. Orna luto may ke dua talaga na market tabi na kachiki na rataya ito subrails o 5 squares o roofs or tongo or tota kete ta ko na lutu mai balata ni ronika lalai se kambalabu or to na bolia kede sangai chiko na fulud kongo na tambana na kangaebo ndo na tamaninga gilebu tilo lebu etiko mai na butu ya mai singa to mai nambo na fulud ba me sorto le bakama na kau ciptaka bakama mesanggangi kina na liba-liba. Yo okoe sin rawate tiko na natake tembalete ni lele tiko na kau. Yo kito supply taktiko ina fuelud kongo era tambana. Kimambale ni to sati na forest base sati ke busang gangango. Do rede tiko babina na product ngo ibina bu no rede baita bi ne to kinigel. Beta sangola ni Muskau na barokau na kaumbuka na kake dengo Yo mechiko na kena market Yo dari dati ko na log production ni Fiji hadu may na runon dolu chin kawalu kina lima nembak ya reda ni tiga busar nga may na tin kalima na dolu chin kadiong kay tosake kembambali na production ni se aba bating aro tani basa nga bulu
46,000 na rona undolu rosobukarua 40,000 ke mabal kento ya dapat tinggal natake te basang bulo undolu ngonongo mai na be station sa musti ko ona station ke mabal to rede tingo ni go saranga na ni production go nando na lima na mbaki ya ke barre badada angona na posata ni lebu chona fika ya vina kama ni reda tiko na fika badada na neto management units na lebu ni lisi na lebu ni ekte ni mahogany lebu ni ekte ni mixed species watana kwa seniteitu evida sa musu evida sa tibaki ya reda tingo rawaswasi tu baka management units mai Eastern Vitilevu nukuro sa kasa Western Vitilevu no sorialen nandar batu Southern Vitilevu mbarabi na butini ngaloa Eastern Vanuatu wainunun reketi nararo merawaswasi ba management unit ngo baka mere area bata Western Vanuatu o wainunun reketi nararo Northern Vanuatu sangani okorotari ya ken balbal todo ko be roch ko na bichong ka ba neto ko se October 22 na lebu ni bono ete inda rechiko na rechiko me ya umbete chiko around 75,000 na give and take ti ko ni o chindo namba ki amus ndor kene wase o chati bagitale ko ya ronilutu batana tutale ya nakauya bareta tingo mana 40,000 na lebu ni mahogany ko chiko ya ke bakanto reza na bono sa musu ebida total 5 na undolu bito nan raw kelam balam may nabasa nga bulo na undolu pa nan raw basa nga bulo ka ono sengay musu nga 5 na undolu ebida sa tibaki pula ka ni ba na undolu ko tiga ke mabale itu kuna chikon na fikango se bole buto na bikaw meramusu ebinakati meramusu may nabasa nga bulo na undolu ko kito daga tiko ke baka tiko ngango neto production me basa nga bulchinga na neto production ena biyambaki daga kena kona 5.2 abada na cubic meter na million na cubic meter ke baka kito musu katinga basa nga bul na torke to ndonan raw tol so katol lembagi me kito musu kauti gene me ngai ke ya sanga manti kemba bala priority ngono ngoni fijiadu me muskau bala tasarma tuti kuna kawe ayo badada kemba la keto mbitanga na volume keto ngare de bena bonwa mbatani tukuntigo bena bonwa lebto ndo kena ngona in terms of log volume nduritu raida lebondo do southern Vitilevu ya o ngaloa o barabi no botini ngaloa mai bono lebu o western bono lebu kemba bala o wainunun reketi nararo kemba bale elebu tiko na volume tiko berona station ngo mai berra kenabo kemba bale kemdo mai wainunun reketi nararo do sa wartek tiko ko mena sa setup mandai berani la ko mai na Moscow mai na ngora biga species taleso ko ate ngona ngora kau mai balangke na kodia na kandamba na Masopsis korati itu nangona ya elebu tondo Western Vitilevu ya ono sorialen kenan dari batu kena Eastern Vitilevu Eastern Vitilevu ngo nukurua ke sakas kemba lebu ndondo kana mixed species ko ate nangona ya reda tiko na mbaki nimbula ko tun chuko ya ibiti ematona mo gani na tol sabul kena basa bulan baki ya na bunwa saranga elebu ndondo tiki na volume around 70% of the volume it's in the category ni sa matutu inabida na mbak talamingo sana toso irana manabasa bulkaru kinawa bayani dakelat ko ng bulan ni bunikau ni sa do bangana tul sa bulu basanga bulu ke sa ni musu ya sada ba sana lakolanga sana lututale batingo na growth cycle langabango sa maximum sartu ngapon ndon me muskinango kaya kawan gay balay batale metu dagi tu sana lutso muna quality na kanani manu na buda yo kaya tu sinbi na kata cuma merawa musu na all grow de balata na reduce kaya na to quality ni bikau
kona ka ware takati kon dona vandindi ka daksar dona ngona me focus te ki na lebunika wena rawati ya ke lora I mana 2003 me do na lomani chilembaki wada da la mengo rosna bulembaki naka ndo dona me na volume baka oron tu na ke na bembaki chikona focus volume ko chingo ya mesale do mana baki 2022 na volume ke dentro me mai dango ya do rango ya dorka sata ko sonado ba ya na buda ke mambale ngono seti ko bon kina 2003 selele na percentage di buda ya ni tas toso tiko na ngauna sanada ba lebu mai kina na percentage ni daba ni buda ke mambale dentro me expectango non to volume na la ko mai bikau sa ko la ngango ya de ke na bo buda sana la ko tsika sana menendona production menendona mbaki saro ni rota sar tsinga tsinka lima kin rosa bulu na pasende ko e buda ke mabale yana na kamitu nanu machukani o kenda to ni tokin gele ke to manda bale tasanda donu me musu ke to tanga bina kata me musu bale tana lisi ya dapat tingana dio sabul kai diwa basanga bulunga musu te itale basanga bulu musu o te lisi ke mabale kita mendengar kita biasa ngati kuna musu-musu. Ya na musu-musu nganda bikin na tomata me musu-musu nganda bikin na ipali barbaro me borota nganda bikin ode me boli-boli. Sinda nito musu kanga ngale sini boli teke rawachko. Na market ya bina kati ya me bakal barita chiko ngonango pas ngabulunga na undolu. I 5 na station sangke teke bungo senganga senganga sia wononga na singango orto satu kuna mai neto station mencamai senganga tulan raw na kibig mita na onongan na singa. Oh, pinaka. Yo, begitu ya tinggal apa sangat bulu dona baki. Neto potential ranin dona raw 50. Na undolu dona baki memus na production. Baleta na buda ko irasanga sisibia sana mbasi ka na buda. Kito ro laka sar na 200,000. Ya, meron ni musu totolangan na bikaw. Balata na bikaw batinga in order for sustainability you have to harvest and replace. Musunga titale. Ya koya na ni tumbolemboleti ko balata ni ngonongo sa musu atia rota ni 5 dolekta ya sa teo titale pa na dolekta. Kembabal neto lenga tiko kito megeto muskau sintiti sembara tiko kala lebu ngani kau musang kay gitu titi listal iya ya me bakau tuna tiko samai lakona licensing and branding act na ronon dulu cinkan dua goere ke na balai seni cinka tolo era balai seni rekambani balai seni wil tiki na nukurua mangani trust Fiji mangani trust tiko na location yongo na kota mera boli nan dona mbaki nakaira focus ta ko rabi kambani go ya do basara na wal so bulondol dona mbaki ya ni raida tiko mai na 2018 melakana 2022 serial lindu embo ya do banona kota o dal mantanga kali with 23,000 no kota lindu na mbaki ana karoni boli ko me export ta yo mana ronon dol cinkawalu me do bana ronon dolu rosob karua sanga mandangan dia do ko nanda 20 sama dan rosabul se cinkalima ya ndo bolak ngai na cinkalima na 2022 ora talak na bo sanga mai tu ya ni ora balai sini tu era sanga tu ni bol kelim bol bale don bol lebu ke baka sara via pagador ke baka sara sili bol tigo rango tundon mesan dola talabet ke retumbai 2019 ko alam kina covid sangkai bandonya nama tembose na board men dola na open buy license ko nga chuko bana ilabo balatin reserve sini boli tigo rango ko nga chuko bana ilabo me mai boli ko asa tatan dola talekina oira open buy license ndona kambani lebo tebse o ko esa ni balai seni yo chuko na open buy license sangkai chuko ra kala ye yo oira bakai lebo na kai raboli ora open buy enabulo Disemba yo wera uta sarti ko ni raboli 35,000 rotan baka ni ono na kambani lalai kambani lebo ora open buy ora ko rasini balai sini yang darede ti ko na tumbuti ko ni ya
au bia wasanga balelai na company teu ke ndarongo teu na lele sarti na company teu ke vai tabi tu na Fiji Hadud matai ya soleti ko na nona ni ngone muskina bango kim do no lem balete ni semberi musu do na somitinga na lisinga ni titi na ngono sana muskina no mundo bika ngele ba matangali sana lako be kim do na stampage na somi be ATLTB stampage na payment of lease lako be ATLTB watana na fees ya na fees ya na bando be kim do ken bambalor to na matangali de sa mustingo asobulu nararo ya nararo ndo sa na biao chindo namba ke na so mo Fiji Hadud no ndo stampa je na kasamusu but na stampa je basically na 14% 13% of the gross volume that is harvested kwa eso matale na Fiji Hadud we kim do soma be ton ATLTB ya na no mundo ilabo na stampa ke na land management na bandon no be kim do na no mundo bank account kene balbale kim do no lebu tunga na sember ni dakai kene musmusu lebu tunga na taurelis ya anda sare da biam bakingo ke nga indo sini dike ba na kana no mundo lisi ya ndo da sini kela bi da la to mena lisi ya kim do na sama tata tiko do sa kela bombota mena ngai ba madal kina turang mendia na kena release ta kitiko na ilabo be na lisi tiko na no to be wasi ta kitika na lisi yo na bakingo ke to sa singa mandanga me advance to ne to lisi manembak sawat kita usah sengaja na me soma tu nalisi me na Januari me sa soma ya na June be mama ni ambaki ngai bulo June Italiani kita usah soma ni me na Desember kima balalisi sa sandon me kita usah sengaja me somi na stampage mai berto na samusu mai ni berto na kanda tu mai telebu kita usah sengaja me somi kita me na rias ni stampage ngono ko na stampage sa somi keda mai me na embaki sawoti 2023 ke mabale na stampage anda don mera tauratiko ya na Fiji Hadud den garaba na token gele endona boso bitika contract work na zabata le ron bai tabi kini token gele balate na lawa ko tingo tu ne bango solibere token gele na fair share ke mabale go lisi na stampa baleta na kando sa Sulemai na gele me kito bangataka kito sa bangataka ya kito na somatigo na lisi pati na stampa je ya na contract work gondor ka to mulmulung sar cikina na zaka era tu me zaka dabai tabi kina token gele endaron biso mikina don ka tu ne chuko turanga chia sa tora chuko ne labango kenda yondo ne labo le bunda mistra chuko kona contract ngo na zaka itu be Fiji Hadud menda bai tabigina ya senga wala ngaya kete chuko ne tu tabi te na forest industries wera harvesting contractors betul rada be keto reneto harvesting contractors ngono ngo bia waluti ko neto contractor lak mengo indo ibuno lebu ken bambale sa diwati ko neto contractor orto na harvesting contractors ya rada be keto ora exporters ngo kona tinga tolu ko bari taka tuka wiliki no open buy ya ora ndo boleh begitu na kaur le parota nga export taka sangga itu na matentu ko bina kato begitu na dividend kena license fees collect tekitiko me solile subana matentu matentu which is Mahogany Industry Council under the Mahogany Industry Development Act ya na bibon wa keto bengara bitikina ena kemba balenda reda tingo kemba malengo tarai tuko pada da manda ko solibere token gele from 2019 ba taw ngame tiga butinga na Fiji Hadud na 2021 au ngame tiga butinga na Fiji Hadud option kala bingara bia zakatu mai liu ya mana 2019 to 2023 ya soma kena Fiji Hadud erota ni 1 milioni on lease rental payment batango ne to commitment ina kena somina lisi kolekta ko ATLTB mai mandangan na record tigo kita urut ni 1 milion na mana 2019 2023 land management fees asumi bertoken gal ko musti ko non rakau urut ni 5 milion
Mana 2019, 2023 na level ni stampa ja soli na ngona wili kena ries 2 million. Kena male na ko tukun chukeu ko na kai so mi ke analysis stampa kena fees rauta chukuni ona na milioni kina ruana rau tolu sanga bulu na matangali chinika wana forest base rauta ni ona na milioni 2019 19 20 21 22 23 rauta ni 5 na mbake ya naka soma na Fiji hadud ya kona kambimbiti ko kongo na contract work na kau pamadala tikina beteni matai ke barida na contract work mai na bikau okay to necessary ke na tite ya sulia bakatabig do berto kindial ke mabala ke ndo buno lebu ndo na numatiko ke basate bu musuna kau meti bagital ya na te bagya o matangalinga se na forest base contract work o kemdo na daga be Fiji adul dono na senta ndo na agreement bati ke to FMT mai nukurua forest base tite kede misol liberator FMT or tongai distribute yo ngonango the challenge to vale be yo ndina ni rabat tabti ko na token gele forest base mai sote a tulageng la ko mai kya mai sabu ya mandang arutona korobi volkati dona geng lak mai sabu dona geng mane mas tite werwere azakaneseri yo mai nabi dana baki tolambak sawo chungo mai sotenga sitikine rona geng dona geng mai sabu sasin dona geng itu kya batamane mas kemabal ke sasangan indo be kata na loma nimba ini forest base ke to sabangar talitu rala komunitas siri rala komiso kasa rala komai indo mai korosar mermai werwer sengwala ni tite na maintenance na tio na werwer kontraki solibera $100 a hektar ke ngai basa bula hektar ndo sare de tiu $100 a hektar were lain kena total sara roni roa madorua ke vai libur la mai mendinga me libur na linga ke mabale roa na madoya sanda butu vanundul ne laboni koro laboni project etiko pakakina na titi yo ke ga indua tarana ndo no solibo dolan ke mabale dolan la batana titi la batana maintenance ata taraki do kana lebuni lab orto mai natuba mai dake don orto ke orto singelang ngo pitunon dulu orto rawat na lo manimbai ni rona mada samana ni rona mada dobi mama arau kin orto soliba misnai ya na daga itu be Fiji adun mele toko na bi ngona ke ngai tu no program ni berwere program ni titi sala ko tunga no ngai musu sala ko ngono go vale utai chuko inukuru balatin lebuna kaya muskina nangona yo ya irando ndu ya la cosa que me sa toso da que nada na muskau bikau sa lele balele non tu beta bo kintu ya balatan misini matana investment cost habasting contract ngonango enduanga company batuke yediwa na company bulan ngona sarangango ka contract ta ko Fiji hadul yo konan duango meno sorealan sa baga me malumutal ngonongo ya katunchi ko mandia ni mana katin sa to ngon bisnis melang tom everybody have to sacrifice, you have to reduce cost, you have to look at the profitability of the company, you have to have good governance kona kakele ana kan bisnis ko ya pakai mulmul cukup bikin tu ya na nu mimesana ba na kataki $70 a cubic meter ya mai bi kau musmai kau concentration ya do cha deliver cara ni somil $70 Dona company cukup begitu okoya nona kedana kontaraki so he is very efficient in terms of tubuana machine kede tubuana trucks kede delivery tubuana semi trailer kembali kono na saranga me bikau
na concentration ya nona talamay kia na sawmill maleto kito siya nga tunito misinyo ko saranga ibang ata kito me diliwa he ends in 2 weeks maleto kito bisum tigira ron madong in 2 weeks so ko net ta ko ron raw lim sa bulundul do ana kampanya ya darai da chukua diwa erbulang kento dua ngai ya sabian tapo talan dua ya tosta ke balilai mesale ida kana barbaro nai baro ra chachita ka 230 per cubic meter kene malambale kento to nai baran tambe sang sarangan do non to company to ki portable sawmill yo mbowa toka to kan gele no ro chuna portable sawmill out of the 10 kembali company ba to ki vanga in a static sawmill nai baran tambe sang sarangan company to ki Watana exporters, menaros nga bulog kalimoy ra exporters ti ko rabi company, lima nga company ngono ko wait okay. Kembali kito na nito average price juga, may grade 1, lima na grade 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, at was 5. Na average price $298 give and take roni tolan raw ke bakali na bulbulta ki lutu na average price ni kawe bulta ki chugi na bulta ka chugo Fiji halul o ko na kanga ko bole mai Fiji halul at $298 cubic meter logs la mai bole barbaro chachita ka bole barbaro ngo 230 ngai pekta ki sanga taliba mamada ko tunga mai ka great nga ba binaka durlomen container songo ba ko balangi Pulta kachiko kana rona na $1 kina 2,400 average ya na kubaro export ken balbal ndare detiko lima ngabi kinto ya to chiko na export takeau kimabala kamban to ke sa ko ngani ado ke kunia do ke mesa sari ke ke baka ndo be la kan kina kami tutala ni so tu ne chiko na mau gini tunggu sanga ni banga tayo na kami to na kani wasile busa wis tunga tu na ke tu mai chai nango sindo na kaibo lo mani bikau erani kau tan na kuli na me voltaki ya do tala na business go yang gorto na non to mena tu dake rusatu ngo tu ramena tu dake arto mi kambara arto me ngya bulana hernando to kana tradisional ke wa soli be ramong gini go sengai dona probably chube ra autor dona kena wa takar o Jax handicraft mainandi dona buli boy lebu eme katonga may namaka dona buli boy lebu ra songo na tinga rangon na benu kapaka may to kaya sa ni buli boy leba kamatu na buli boy ngo kay sa tola sa kamatu na bunaira sanggar to ulang kata to guys buli may mustan maka no Jack tu nabi ko auro ni musuka na buni bebe ngo tu norto ko tatan musuka ko tatan musuka Jack na buni bebe lebungo bito na na truck kauta na na wolau mai nandi ang gelesta la na stoa au le tireda tala bebe ngo sa boli tagi ti ko na bito no ndol ndono tela nga mai ko nga na bebe ko musmaya mai slab tanga ko me ba tebel di ba ngai banista ka babinak bulta ka ko na bitunu dolen dona yer to ngana kastaway kimba bala ko sarangan dona ka ba puli mai kina ngai mai convert ko me bitunu dol ke ore da bada be pa na una percent sarangan no profit ka iyan dare datiko dona tutuni senikaule libango mai na roso bulkando se roso bulando lando dai sieru mengai bolita kita kan di berna turis tamani la boleh na tutini sini kau na furniture na dambe do tu mandango ya ri baita bikin itu kan gale yo merkela na diu sanga metu ya ni na cottage industry akla sarto lawa orto be baram tekti na Ministry of Forestry me bangatagi bale buerna arang orto mai nukurua to na ngono bo sa volte ki ko na no to ndabandabo be courts kere chiko courts me bitu sa bulka ruan na ndabandabo iya ya mai na
waste nga rabotu ngaitu yan na chips dona kangot da sini toroj ko barita chubikim do na buka dona labo boleh tiki no nambo green energy 230 a ton na chips o satu na berto mai no cereal reda kito na sinren da chumi da kamongon do ya pala meneto kini lendo chip ta katok ngangor nambo do boleh ngabe Fiji Hadud na kau very good reasonable price do nganam dollar do nam do chip avisi ngala ko tubi nambo green energy eronan rau ya na soni chip se boleh ko milgin sangga metu ya ni na export tak ini slab se reda chuna pai export tak tingo slab nga ala ko tubi China ada sin reda kina mau gani slab tal nga ko endal table binaka Obarita kat kundo nan rongo reda na dango na mau gani draw. Iyo reda na kena design goe musu mai na fork na tambana. Kila puno mesalit basong to kina puno sarga musu. Slab taki. Slab gali daka kina nan draw tongo. Iyo reda na kena design ndo tan sarga na design belata na natural design ngani kau. Volita ki arono ndolu kina tolna ndolu cubic meters export taki orango. Dona kampanye ada kapatingo baka utatiko ko ke mabale ko na tambana ngo rambin tungo wi kawe ke mabale ngandre bisaranga ke na wanga tege babinaka yo dinani to sasanga ba ko ta bada bindona tarju yo zakon bada ba yang kendal men sa da ba ta saranga Fiji Hadud to tikon tamban gel marroi to tikon tamban trade atau cungona komisna raciko erto nontu roko menda sada kada wat saranga merani serta bikina dona ka saya laskaf kono bibu ka tu bikin tongin gele man ministry FDB saya linggo kenda tu ulun ngamai bana FDB boleh kina track sena bulldozer sena daba tonggai sesomile sunai laba ya roni lon ta talendua ya saya laskaf ya tu FDB senga nile buna loan incentives ratu nambang gengom bela to vera sasin trust kana long term ni forestry sang mandanga na tax incentive ke to bia boli misini mai sang tu na kana concession me kunto so ma na tax tax takini ya ken to tax incentive so liwe ke kenta to ke wakatu boli misini sanga metu na lawa to bina kata chiko na lawango sarui bibi supaya ye isang sarni dola ba binakai metu realistic na potential o Fiji Hadud dia adu tinga na politik kau o kinto neto kin gela sa sindo ni access statuma dan dona kailango metu ya sona kai baka rendre takanon tutos lelei sar ke baka to biala ko na business ni forestry metu bikinto na technical skills ya o mibo kelana kau o kelan kena ba mamata kin na kena kelas taki sona kabaya sanga bitu na manage teknik bisnis to reda cuma na dabo endurin dabo tinga kina dabo endurin dabo to sada kabaya ndora kame baka boreta chugo turang chairman dabo ntidi ba bisnis me satu yan ra ba lele nuntum bisnis satu ni nakena banga ngata kina labo me satu sa good governance oh ndo turun na kame labo ngor makani kor kani iya puno talanga sana ya kwa keda ndo mendo bibu kitagi no na vale unchungo chairman FMT rani lebu na bakasama sanambito mai kango kangan da batai planning we have to have good planning and monitoring standards we have to have good governance to na kaurito pale non to kamban na good governance sari molumu sarnga usin kilana da ko nga lebu na business la ko men non to business o tinga ngoro bibala bibala so bangtane lavo so sa molumu saranga good governance at that level iraman da utuna yo non to kampanye ke baka sadi di don sarame ba ko tengo kena sustainability of the business kinto metore da bali na revenue generation kun re da manda bali na expenses ko manda na tika ba oi sarong ko le mai ngatay manda metu sengaman da to increase revenue or revenue generation yo sampala buti kunungo bosa yo we need to get good policies and legislation metiko na investment opportunities au babin bena kani to chungona tambani ngela maroi au kelasan do tiko na bibisakir to men kechi na kena woli ndo na misini bo
kani logging au ba beno ner to sa chungo mana mata main reketi to sa lagotika to sa zingo matiko na ITLTB me sana boy labotaka senga walanga ner to ITLTB o kito na kena sul chiko na bikau me diditi ko na business ngo meroni me kuninda boy me diditi ko kemba le to ngan repsara me da batakede FMT o ratuma ina ITLTB Ministry of Itaukei o kito na Fiji Adur meroni mbula kina meroni diditi ko na company ngo batana ko tunka kanida da bata we need concessions na business kena integrated development approach ko ba tunka na senga walanga ya we need to make a JV kala sa website ko manden num chairman ni FMT menando na JV batikay raso na company level merani toski na Fijian Holding etiko merani toski na integrated development approach ngo ya ke sarga be sa ba madal tingo commissioner talebe buke norto office ni tamada ite galmaroi tamada ni tokei trust o Fiji Hadu do er ke ngo mersada da batake baleta merani rawkin na kango yo kombe ngaya zaba sa tiko liungo dona tisemba sa mbak sauchan bandone kin cabinet klan news tegito a review of the mahogany industry ken bambale en alura me kina kawa lawa na kena matalela ya merani $1 balela ken bambale na task force anding taki na via norto report en don mesa outungo kala na la coberto na MIC sangai la wana cabinet so but it will soon there'll be a mahogany restructure of the whole industry yani simber mandanga kito mandanga sabi to sa silvia warakata lengo nengai torongo no kento mandanga to sa to soroya ni metu ya me baka barita ka ebidan kango kito da tikin na bambimbi na laongo kito reda tiko na laongo baka BBS bambimbi urto na bongo so na decision merto ada kabanga sinin raw tiko beteni tiko ida kana mahogany industry council ko le wa ke tiko yorto sin kila na kaya tiko rango na business yo ke ndo kito na puno ya kino Fiji Adur puno ya talangana ya kino rikem do FMT forest base ke baka kito volte kau kem do na tingai kana livni ka ndo na rawat ya ke sato so bale liu torman satu no Fiji Adur ke kito sana ba somil sana gai lorai do mbaka na subsidiary company ngai la ko mai ndo na torman do Fijian Holding satu no ko ayo talanga bia investigate san gai la ko mai ndo company talmai bala ing tur ko ayo talanga na invest ke mabale puna mena ba ka sama teki na vena puno to durgi na FMT but FMT legalized matatakir na chinkabana forest base ibeno puno to no durmai kini lomaya merani to be part of shareholding of the company betongongo chine pasende ay altigo ndor me na lo rate almand ke baka sato sana Fiji Adur me sato sana ni na processing ia me to sato so patani ibeno bono me to la kena balata toro ni atinga na volte causa ko to ngaya na labo tuntara e to stale me to export ya sana ndo tale na level o tunchiko ke sanga tal tinga na forest certification ngongo baltongongo o painsa certified o mahogany sembara chiko so kito sa sanga chingo merao na forest certification merani $10 kina bi market ko ta songo tu ya netine pasende ngo ya ngai vital note kiani baka kina na muni baita bi na ito kengele ngonango go Fiji Adur but ke kento ya do tingai ke plantation forest based trust so erna small SME ngo kortiki na chinika tolu na business erna kapi company ko ra non ra chiko na uro ni kango sabi na kai to kento mito salanda ni lomongo ke senga to na sinirei da na uro ni mahogany to retingo na bali ko mbanga na bibarra mataki mana Fiji Adur to satu barau mena da da botiki kimdo sate ka butingo senga ka ya me ka barita ka chiko sini ya dongai ka na muskau na ko sabarita ka na portable mill na tikau na kay murmay na buka ke baka indor market ni buka rongo ni sa chiko na chakol may riketi official na sen na ka marketing anaka bin ka tala muni vitamin ito kan gale merani bondo rawate ki national lab na ka tunggoy may telebu
mai nukurua arto le tolu wana portable mills to roto ndambe tinga to tokeningel non roto tikona portable mills alo vinanga na fijiadu ndo ndambe tikeri do boli kaunga wa fijiadu ke to selever to ba liumanda vidana bebe limsa bola kibimita merto didi manda hangar to social miles mai ngono go abaka role tu na da porto lebun tamata talngar boli kauti berto yana kaya andar da kapakete tolu chuku mai nukurua rua chuku mai ngalo ibu kim do isenganga do sabaka samtagani okay kitu talabe boli kau ka sasin rona na company ni muskau tu portable mundo bol teki kau nga abo kisenganga lambasa tu sara kamdo na board of directors tanga tu hutu tanga tokani na simudan ko batala kene ke imdo na kangu do ndambitu na matala ni ko tamanda na wa bilak ni ndati ko wale le usar na simudan ko o mbota ni tingo na bundo na kayanga me ba to rodek te kina no to wonua tala kina no te tiko tala kina na ya usulu tu mi kana kalu meroni ba to rodek te kina dambulo na vi korkor wambota ni tamata ni vikau ando na ngona ko mbambota ni sa mamala ta ko na tora general manager ke tu ando sia matu batigere tu na vijiadu de ya sa ando na ngona sa mai kitu re songo di tumbe kai ya ba ni bina kan ni salamata chinga mena na viusaki na to sa torsingo enda na mindo batale sintur kan turus arman balau wala langa we bertanga na bika ke memindo kitu da wachun tawa na bikau na buliku ato tungangor na rayawa kirangan rebitunga me na sustainable forest kinanga rabiti gona non de bikau baka tuke baka plantation gori na baka botani sala ochumai sa de bikan de tingumengo yo sangai moti ko kenda na tikongo medo bo kornangai murumai o ambote ni nasin sa ndoga weekend tu motu sa la business motu sa na lumikintunga motu na lumir taltunga na luvenda irna makumbunda o ambote ni rananga sa mailiu an rava iyo me tina mogni na pine sa lo weekend tu me no ko me kunya danga weekend me to sartiko tamba vida tamate berra lingo matelanga na vika ndo saboro lingo mongo kemdu na wekangwe na romani video fatanga na ngona lega ko angor sangana lekito le rosa burga waltunga na ngaving karabi ko nonto bonongo da unrobe mbua ke maduata nonto station nga sar do tongor wambote ni nangona na tosana vio kan tel mai kina ke na fijadud kursangan itu station wambote to na mai bingara jikina ke sona sombangan nangona do ngandre bikin na wibu ke kursangan station ni eron itu na bitar mai kina ke bakaya mai na bono do sangol itu kina na do kangku ngursangan na limungan di bonua sini bono lelai na bono wala mo teman di bono le bono tu bono gentu tu na kena vinga kilo na lambe siro tu tal tu ana kena tabi yang kerabi ena lo menuntu bono la kon ro mbua ke maduata ngursangan na tu tabi kitong karabutu na lo mani ndona indu solime na financially ngursangan na mami ada na tu na strategic priorities kime mindong arabutu na tabalaga ni bikau ina ne chuko kona sama malal ta chuilu na SFM kena ni samu suna kaungo na lava tale tarar mai bikim do ertu na numiti kona no to ngone ertu muri mai ni listal man tada ina lago na nitu gona ko ketua ka puchu wale gona reforestation of degraded areas
Libu na buno ko sara musuki oti, libu na buno sara biutunga, na neto fokus la kotiki na buka libu. Wakambuta ni kuna neto financial yango, sulit namaten itu, wando ni me namaten itu me sulit me kitu na bakate kine 2.5 milion me bakate ko tekite ngana wanwa. Au bitu ngama ngo politik milion batini sana mo suci nam dubi kau duna numati ko. Untuk te bakali stali. Nabi ka sa busia Ang ngana neto takete ni busota. Kitu sarauta menalomani kuna final sisi sawati ya kawa wamboto ni wamanal chuberto na board na singa moni chimba singa tusiti sa luto walela neto takete kina onan ro negate ya menalomani dona mbaki na ebulu chunga mbate meru ningara ibinaka ni te mi ngona kitu te kina ngona kau kitu sa nangi kitu wana dawa na kawya nambula lalu sumbi kina balian itu taket mena dulu lan rau kina on rongan agak ya lumani dona embaki kena gona bebonga gona itu sangat jungo dutan itu output go urban forestry concept gona sona lumani tahu ni mera te begitu kina nakau klani sona NGOs sona businessman rando ulang mai into dalang batigira but meron ni pakari nakata kina nuntu tahun ni tahun itu go na tahun ni may senganga si tahun ni may sabsabu total nga nakakitong karamot siguro na tulpun iba na kaya nando suli na laysen ni Muskaw nakaw ni Witi ketulu laki na watikir tu na tambahan ni Gelmaroy watalaki na napain watalaki na go kaya bakay mani luto na latuma isura na mundo plant ako na wilo ko na nito lakawat na 12.5 ani na relati ko ni kuno na plant sando ketulu lakawat na kertul tambahan ni Gel itu sana bandu nga morto na ni plant una que tu sangai la que no te quiero tu tambah da ningele na kalimanga capacity and capability development and enhancement for forestry stakeholders do to we can me lo welcome do and sangat juga mereka nama anggal tagi betul lagi international NGOs ngono ko kito nakatabat ko bali butikir to na Fiji Pine Trust ukla na ngona ke bakatusan na lang mai sa nangero nito lalaki na bat kay kimdowe go kabin bisar tigo bikin to support commercial development businesses ukla do berusaha meruti kucikin ko products related to forestry sector and the encouragement, the participation of the youth and the women. Awili ko tiyo nakago, awili ko tiyo mabi lori da sa. Ertukan ko na youth, wate ke ira na mara, may ali juga kito nuturang. Kinto to yali juga lumay. Yo, ko sarang ato na bayo ba sa nga yali juga. Yo, wambo tani napunong ko to na lura ni kina. May to nakakabatagi ni kina Go sarang napuno to na kito na rin ibugay gamdo kina. Nawe kangwe na nonto ito stosoko nang sana laukina na laukina so na matakong ko lakot siguro to maritime ya ni sana tinguming ko na kaning mo gani sana ron talan do o kome na outcome ko ngo nga so nga nakakito makakapati ko kito sanga meratur na bi wono kersara wono to kito hingkara bikina kito laga kina wati kerto na tabaka ni titi kena sanga itu na agroforestry wang bote ni ke bakan to na rede ke bakan na bombe ko bikimdo
Nakena viduru magitu kana ka sa tiati ko sa tiati ko na titi kau. Ungana no mutal tunga me viduru tulo masona sona teni vai na aviu sona teni nambuka na kesia mera viduru maki. Development of agroforestry, integrated forestry and agriculture practice. Sa nuitagati ko me weekend to metuna relati ko na nangona to titi na so nakabango metuna relati ko balita na no to kanino to bono kento kana kawalu ka wang beto kana ka chuchu ko kitong garap chu gitu na kana na rehabilitation na riabe o que tu dá lá que sarju que não vai ter que na tu na commissioner's office que na do soli chume na portable o ambo tenia pamala da chuko na portable quando bonongo que tu chama que na vai ter que na turanga commissioner o ambo te que vai na sombe ga que munir na via banga da tu na portable do na duro mai na outcome 8.2 o ambo teni go sala chungango Klania sa buto ko choko ni Rosangul Corona Valley. Sa ko chungo may Cortasir. Ero chunga na portable. Indo sa may Cotonou, indo sa Lauchunga. Ya sa sartu wanita itu di merbangata. Na portable Ya dama bibina kan ni rungu chukumai ni chukumai. Muni bangata kan na portable. Merni bukeva kana nomuni tiko na vi korkoro sa ko mga na kireliv kala talaga ni na pokora muni nitu kanibula bukan niya sa lakat kero sa may lesuch ki directa may nasino VP alakat siguro ko na consultation but merlitere ni na chuko may nangone Relevuli nasino. Kwa talanga chuko na kana fan 1.2 million sule na mateni tu. Muni la kwa ni oklani to muni ni FMT klani to sona ngone mai na kor sant levuluchi. Hanga ngan rebi chuko kentu sanongo. Ke bakani na binakata dona durunga mai we rongo. Mata merlevuli, mata na ko na sarala ko mikina, sarang ke bangatay kina ko nakagawa para ka chuko. Oji mo na buli taya. Yan kana buli mo na ka chuko may menasin. Awang botin na salang may ko na may bagsaw siguro wala ka dikina. Riwawa to ka. Salay martal may naingi. Asang ganin doon boy basiganya. Yung mga mo doon ningala ko naliwan ra chika muni. Pati kay tuso nang ni nakara fomono. Si fom bidro to na koro. Rarun lakan merlebul. Bulitaya ya. Pati ran ni rangay lesu. Sanga ni lesu ale so nakasar lang ko juga. Ningi imbalabang ko na huni mo gani ka ko sa kilako na kamera ka. Omita kanina ni to na bibukin na satu baru talanta patata ni kau bibuki kimendo kami merbuki juga na nondai tiku sa orang na chairman tiku sa na tokani tiku sa na marama na singa na kuwan do jangan ko tayo legal ya sama na kinlib tuman na tabutin na babinibinak na tabna ni kuwa ni dato ranimetik ni bibarara matake na sini kuwa yung bambote ni vida na vika kitu na mi warita ni ko ina bibukingan na nonda biwaram tak bambote ngo ni ndona opportunity le weekend ina nda ado tu mina tambo ni bulongo sindan dunia tu na ngonongo kitu alak wabo kitu na lom ni ambang ko na tamdan gel marui ngarabi tu na biwaram tak dongol tu mana ni tu CEO to na executives durumoti ko ng boss ni biasana o tangakin na tikina level kito na vingarabi lambas kito sa lako boti ko na vi korkor kapag vir na vitokin gele na vi matambos kita nga kito suretikin sanggarabi to kin na vi barra mataki
ena buku ni tos tosubu ni tamadagan gel marui sanda tos sikina nongonongo ndado butung mengon na lius ningun haki mami wambo to kimi mandangana vingara bituna tamadagan gel marui that we are so lucky for the opportunity that's in front of us nonongon na danarani buki kina valeu kenda na tamadagan gel marui ena kena sangai chukuna nonda tosu te utek mai na kena sangai me bisu tagina lawa sangai me bisu tag sona regulation sona act me na toso bata kena nangonen da sandunia tungo o sivi na vivator tagitaki kitu do la ko tungo nambos na vi virtugin gel kena vi korkor nona kando aset ko wale o weekend nona challenge le ko weekend tungo na mindset ni weekend ni toki it comes with attitude kena lifestyle how we spend how we live na bonok na nonda bukaro nimbula kongo na challenge le uchuko ni nonda tos nungu presentation nunge bar ta chu weekend to sona yalo kena vika enda na ngarabto madaro so chundo no workshop mi sapsa rachuki nirna vi hotel ibono liu kakki nirna surechuki ni sona famasi onge bar ta chu vir ni ngarabto na matambos na no focus kuna videna tolgo na planning tungo dona kay lenga weekend to kinto sala ko nga mendo via banturin business via dakavindon kanon tundel ngel lakbetan na vivara mataka siangan ni ngarabi babinak and that was a failure to for TLTB in the past 84 years of existence siangan ni ngarabi babinak na vivara mataki weekend kandona ka kito sami sangachu mi kito visutak kami bakokotak ko kachu na challenge le buchuga na mindset vidana matangali kito lagu na vivara mataki sangai me viso tak me dakab non ratutu era viva do sarchunga baletana da viso biatos eso rabietu bandua lechuga na mindset siangani rarao but it will take time na kangai undu vandre tu kini verna vi matangalio sandu bos kitungara vi rochungo me chuve kenda na yal ni bosota kena li daga bakoko kena menda kota levi na ambula ni budisa kena chuve kenda na ambula ni budisa kenda na sinrentos darechu na presentation na toranga jam warta choko na business we can non to business habia bochunga indua esa toso ngongochu paletenyo kena na buli kitungara chuvir na matanggal ngondo nga kito bako kotak chuvir kena menda koko manda wateken na bubal tamata andundua iku mo koko manda you can stabilize so establish ta ko kuna no mombulang abakati garabi ko bakati sember ni nangito so bubal nangito so totok nangito so matanggali balete gesiang kikenda na le focus suno na business ba matanggal business ba koro se vaya busa malmulu mucu na individual na leng ngang kango na tataro chuk sanu tataro chuk dona singamuni cingango lak mendo na nono tugini gel donon rutu somat kito zangara virtu chum na matanggalu mateni tolnem bak 2022 non rutu labuni lisi was just around 30,000 donem bak takan non rutu vivar matak takan non rutu le news plan karunyam baki they receive 388,000 kayam bak sauci ya tu cungan na bulo Oktober na livni labor tu satur ni sanggare boti non rutu itu butuh is 1 million so 1 million ni law beliten ni da ka binang non rutu itu butuh ikito sa mi rede cungan ngon go kasambadi me lebutal cuna basam samu ina halang moko na muniti mi keren na ilabuni garam suma tu sakari kimtu na kandu sa cikurabi kimtu sa di tu non rutu farm di tu ka kimtu sa ren garab kina na somat betni labung gor me buke cunum tu tos tadi me build up na nonda revenue mi kuni tos ngabango tosana no masara sa set to sa via ya modas te ya modas ran na mindset kitu sangat me bisau
Kausa kai chigulu, it will take time na sinra ni ngonangango. Pagkatsuguro to orto na patel na tapos. Irunggo atiki bunga mindo na ravul teki do to doang. Urunon rangas. Uca sanggeli yato na diri shop. Sanggeli yato na shopping center. Lomon non cuk sanggeli teki bumbaletan na vira masta tako irnon retreat. Na kalalai, kona kalalai kena tu ba ambil takatu. Endo babu na cukup nonton lutu. Kento biasa start ngawango, tu sa start serang na kampanye. Waktu nama tanggal kita nggarai virtu cungo na Vietnam baksa cungo, kita kawir komandan na bisnis si kampanye. Tu tebu menang na tete, tak non tete, sarah haus babi tungo, abul non raluri, sarah tebu na RSL, tu lebih tungo sa tar cungo non rapali merata ka BNP. So na tebu menang kalalai. Tingin na tiga bunga na kampan, kita na mista kaso na kalalay ba, na raraw kina na nang taromba. Yung na presentation nga ni ko, nga na key institution siya, ito key institution, yung garabi kenda chuko na nangunong. Na kaya na manage tayo kina ito key family for better Fiji, or to na ito key FS board, ito key land trust board, management of ito key land na ito ki trust fund board promote na leadership, promote leadership, entrepreneurship and business skills. Gor na bi institution kaya ngo rato ya buta membaliti kenda sarai kelas mi daktal chungos so na realignment kena ba kukota kita na non raya butu ni non rato ya bukin bir na bi institution ngo pakakinor tu na ket may nandabi sa tu revive taktal chuk na Vietnam bagsauch kertu na Fiji nulti na nonda ibiti todok 91% na gelbo tuke koya kenda kalunga te tigina valewe sing talindo i buru-buru metoto watike kentu mentu kena chuk na 91% ni nondagel Tongango reto ken me ver na tui na Samoa na Maori na Menisland na Maori rasange suka ngavirang go ni tulus ngabulka tulun na undul na nanggele vira yume voto watani na rawka me Maori ken orto bida na bula sauts ngang orto angoli New Zealand orto na minista orto ni tu executives ken na TTFB to lebuli da mai na setup ber mai Maori. Pembote ni kwa kona rani vanini ni na buki kende na Friolen 7% nga kena state land 2%. Na bako sabarta so we are realigning our strategies direction na board align wata kena nunto Singkawito na SDGs, na Strategic Development Goals. Goals yang ngani nonda country level, laku na regional, patangaki na matintulewe. Untuk na vision, kau sa bartak civiliu, sama enhance tanya, menabuki kenda sarangan na resources. TLTB legal mandate limna laungo se kong na launga may na 1940 ngona tayo butekina na tamadadan gel marui sa so sangami dakatingo na kina review mena amentachi mena sutang na development tosikin tamadadan gel marui baruing sarakon na pa na korol kintu rede tingori kaya buteki may na lawa agriculture na Talta Act, talakina na agriculture, landlord and tenant sector. Gono na slide mo na wamadalakin wanabikin to. Leonilis todo ko viti nonto region todo ko. Lim nondol, lim sa vulkatul nondol, lim nanraw, vitu nanraw, lim sa vulkandwa. Leoni lavo distribute na token gelbe kento ni token na lomonindo nembak go na premium wala siniwil kina na rent 100 million
100 million plus. Ngondo na bunwa may reda na tamatatan gel marui ko sa may visu teki na balilay na nito vengaravi may dakadaka teki na nito strategic direction reda chuk na tamatatan gel marui na vida batanem bagsauchi kito distributor chuk na $100 million na kena effective on the ground sini chukuika na itu kese ndrabundrabu chunga na baki 2022 kita distribute ke 115 million bagi sauts over 120 oleh sarnya 130 million na bagi sauts ngombaingo take total cuk mena 130 plus na ilabu mena distribute ke bekana na tamadan gel maru na kai sangge vitalo te ko klani bekanta na pamurecuk suku na bosnya sana kena matintingin ndoli pamadal tikina na tamadan gel maru na urtuna bunlewa ngona ndo ya utek saranga mai ya na bakasamo kena sasanga ina ilabu ko kitundu musuka chuko certain percentage milak mai mena tubara sarto mena garabit ko sa di chikin ngona ito ke trust fund wealth fund kena facility trust fund ni si trust fund chungom simber beleteni simber ni dur nambangi metana ronaut after 5 years or so orona geli edorona fund go menangi dolkin donon nambangi ni toke betani nabana na nuichu ilanga me ni lab wasia ni na tamadan gel marui may utitel turali kana irna tukin gel sang tal tunin dona na kena bakabutukan bulatara basaran bati email ngirtal mai si satau cukuna non rakaun si siangai basar tunga apa ya na bakaroni bengarabi ni tamadan gel marui mena vidna nambak sauci ko sa may ngarabi tukina na beso tekina balilai aduru mina bimbos todoko lakam te umebe na bosile baturanga fortuna ni tu bilita kena likiriti ko mindona tigini lab mina lutu mai mena garabi todoko kina ba tutu batai na weekend ni tu ki mina kena buke chunga na nonda tau ya butai na nonda toso ndara ni dada kana dada one business simul lu ona vilis todo ko sa sulit nam tambose abi matanggali list todo ko mena lim sa bulkatul ko sa warta ko liwa toso efficiel activities ko sa warta tunun tujiam 122 lists todo ko na lew todo ko ni bonua lista tunun na efficiel ono sanga bulka tulu na undolo vanan rau rosong bulka ono na hekte so na lewu ni rende so machuk na viambaki walu nan rau ono sanga bulka vitu na undolo gose ertu so mi rende chungal na ngono ko simber chungna so mi stampot ngona sana tiga bukina na musmus sana ngi tiga buna so mi stampot moving forward so ngana membaleta chungana tubutu tena vikai sanggara bucung nama tembus vital no chicken kirtuna na vilita kena efficiel kena sangai chungo me basa sabata kena data anggara biba binakana butu ki ba binakana yalal semberni te butu kona na muskawe ngolongo sa anggara boti na fusfis au kelas ala ko ti na bola virtuna efficiel ma virtuna ni tu vilitaki ena kena sangai mena durindona task force kena nali atenta kena nambatu nali lori serana na vialal ena delingel na kerbe so chugo biso bekento na toke ni maguni sala ko tingmina num de wala melim butu kina num do ba plan usaha ulta chungo ngongo meletana nungo ngandra mena basa sabata kirao semberan yang gisueli tuku bekento na ebola ni vivanduni na lete ko na Moscow kito sa bubuli pinang sarang mai mena Fijipan ni ronembak sangi lakutungon ko katulnya baki
na ngono ta ustumelo to ka ta tumbiche mena menja mo me velita ki lamas tata usar na ambita mo ni to velita yuksa kali mo mandia mo le daka na Fijipain na kis ni Fijipain ngono na isu sandu reste ke vele sini do nambo se bua se vi me lakon kina na PM na voste to turang PM baleta na isu ngwe to sa mengara na 2022 mi form kina na task force ngono nange lago tu nambo sa garra besar babinaka baleta seranganya sengani daga babinaka na basa sabata ke babinaka na data sali garra binang butunggeli nan delingele ona le daga kina na butunggele nge lebu tu na walep lebu na vimba karumina lave sel ka va vi pen penya verna tukingel kirtu na Fijipain kala ndo sar kina nurtu kisorto na forestry ali lo donga kina na lurin defu ana levuni na koko ni vimba ya me baleta na kis ni Fijipain and we don't want that to be replicated into the when official starts the operations ko kitungan rev kina mena vasa sabata ibabinak butuki orto limbutuka orto na sevia savandi takina na kenada kana elala san gite usul na non rivola irangan rebo chukumera musuka na nonra uva planti ngunungo sangai soli chukune bola virna tukeni uva plan Fijipain te uchuna videm baksauch la hotel chukuna lomnya bengo sangai soli chukun rivola no uva plan so na kisungo sa tu mateveloi galivan di te chukuna elala sa tarumbu chutuna muskau beta nirna kontrak tertunggu irsa wara ketungan na niti wala ira tura tungan na niti wala vira tukin gel sulisar nga vira nilaw abi susar tungek ngai duruya no Fijipain no visa odia sarapan tak sar tungu ir nilaw ko sa sulia baleta sarangan na weekend na tuki weekend na klavina ko kenda na value ni kai tu weekend na we have to be ready for it tula ko mena 2022 klats ko yan ya na suini pain rabi boliti ko china dola chin kalim dola ana balet saranga nonda leveka to kenda na hosumbimbi na sanga nikilavi na to kenda na velu ni kaituna nonda delingel kena karua na nonda sandu binakatanga me lakototolo menilako tani kitu ndolak ngai na bangko ni ndona hektar na buni paine na be chukui kan donundul dona hektar na gele chukui kan donundul dona raucing kan dona buni pain ni lako ngai ni na ni to plan satu kini kana area kan hektar halak sarer na contract ta virtu tingin gel do saran deposit 50,000 80,000 sa visu sartingika ngeli lako tel tuna vital no kemertu songotan na lei senior to na forestry aravantak sa tungomur sa orto sa toroch na nakenilaw so naka kitu sa vuldimekin to nangan reba mena bave nakatach tani na daka basabsabaya ya na buketal nga nonda daka bave nak nonda tutu ba miling karebe bave nak nonda planning kenda ni tukin geli we have to be ready for it te borula ko chumina ngongo kenda minta sa baru teken ni taro lebu ketundul tarong cuko di mbak mena varu tekim o kaverto vindo na korumi mbua sa koko cuma menurut tu bosa begitu pokavre da sing sarendo bekem do ndambi to orto se tambang ngon gitu tambu wacwa sing sarendo bekem ni ndambi to ngon ya te na paino nona kaya dakin babina non de tutu ba ni la kuna muskau la kuna rehabilitation program ila bola ko mingori ila kuna daka kinana nomni project si merani raw kinana tos tene kesyang ko tsunga ya nana ba tsunga bango ya talmena tambani ngongo seneran dona tos ba ni chikin ni nana mindo to wara ka ngabalilai weekend to na to kini mogni mengara binga ba binakana wasab-sabata nuntutat baka kinana mbutu ni nuntu elal semberni tosuna ngarawita yonga na ngona driving ay tos kina matambos na ngono na stronger together
klani rtun tu bil tak rtu ti kumengo isiru singa moniti rtu ti kumai malol li soli ti kunon rtu yaya fante gitu na bot tanga kina gitu me buka nama saus na bibu kumara tino mo na tamganjin maroi gitu na bibu tay mo ko kina jasing ten dilin bos tu na hotel na kuno dulak ti kina na tamganjin maroi sang ten na lim bos tu na hotel la labin dena raut mo ko lim bos sa kuno bipor ko tam nang bos mataka ni tumbos mendana menjian nabi bul menduli takau tu hotel ada tu nabi koporo bagi masa bul so tumbos minang duri ya di tanam bos numatak kaya kawi lak nabi barang tak susu nak kena project dia sana pemasa tos kena nama tembos nang go kena sana ini tanah gunung dundung atau ya kena natang dan gelmar yang aku pun terserah kita tuki yang tenang mula sawakan di sali itu kita tuki sana nemu tuir na tanggalan jalmaru bisa tutup nak kompi belakang nak kita nak lilis na nanu sana nemu tuir nando pengaruh ni bingkarai pengaruh ni bos lebih kental nabi kakek sangkala cuma tembus kena sangai bawa pinakatai nabi ngarai nabi kita ni kena natang detim kita nak tanggal itu sampai laku biar ketemu na nabi matala bikin tu sampai laku tu wanita na nabi barang mati tampak jelma bitung sujud tu itu sampai kiwal sungguh kawa nabi ada tu itu cukup mereka itu cukup berapa lepas kira itu kaki nabi usut nanto na kau challenge takil cukup na tu kaki mai bukti jana kita na tamlan jerman itu de usung kawal cuma na bingkaran ngarai di tepung robi mabuat bu mani ungu ungu saya tu singatan guna biwaran ada rusal segitu dubi itu balislis nan ramar utara nanapura nanti tu lebih barang tak buka itu mol misu sulit me bunong na sinataw buelo ang kailangan na bibarang tayo na nagkas so kacu na pora ganito nada kami nakananon dito bakal kita na siyang tayo para rabi ng matinto siyang tayo para rabi binto may nagkakinsan ng garip kinto nung na matanggal ya gusto nga siniwala namin untuk kir-kir su ng matinto may nakap untuk munsar na pa sa raw kayo na korodor lihat ngambil tu na linis plin biwaran tagi nama kamu bulat tarap sa tahamun tu subdivision nafal menganela bunga tu rawatan mina kata kimu tu munsa mona tahu cuma tu tahu tu kanan baksaus akhir satu ngai tu lo dina tu kuliah gunung tu lihat pusat gunung tu highlights gunung tu sistem mana usulan na ilang lagi. Waktu kita biru na kita mau kita tu awak nak cuma mati tu sentan itu na bisu tangan boleh nanunda mindset nanunda warung di tamu ini bisina na liunang nanunda di tamu tu lambat cinta mo tu luar na yaw yang sering tu nak kaya nak putih isuit malasot itu mati lampas menabus naliwa laku nakam sinakalo kalau sakit nambu sampai lihat aku cuma itu ketul ni matanggal nabi barang mati sampai kalau salah banyak tu saya dia mau itu sakan tu pun dia mau itu bos rumah temunya kau nak turun matanggal dia dia pun tapi kalau tak susah nak kaya nak buktikan. Bibi maram tekin bikin tu na tu kini mau kini naon bikin tu mentu na baru tekin dia tu pilih. Lakarau tu mundu tidur keras, lakarau tu mundu kirakan tu dia lakukan kooperatif, lakukan mundukan kooperatif. Lakukan mundu kampanye, lakarau mundu kampanye, mundu strategi.
untuk bank statement kakeknya minta nanti mana kalau lagi pak kita renta kalau kena apa tiga dan challenge liu cuma bikin dia bunuh liu kita mau bikin liu mengelak mekinan itu ke facility bu nampak liu mau bikin liu nang start satu round ni sa kampanye itu lakukan menapa misalnya pelajaran bikin dia bunuh liu na challenge liu cikin ni kita lihat kamu sapungan na menurut itu kelas dia akan scoping karena roleplay karena specialization dia ini saat kau biasa dilakukan restricted development plan atau business plan karena kan itu namun juga gitu dia cuma mungkin lebih barang teknik untuk kasus so weekend lah so nakala lewat mungkin sahaja kata juga itu orang main ini alain tengah apa nak ini harus so tahu kita yang mungkin itu mah ada di buku cikinan nama terus menurut ini intan Karawa na wararata sarang begitu na kena sami terus itu orang tanggalnya tak untuk start duty bank statement lisan kami guru sama itu menrilap melutu menurut kelas tak tahu mereka kena untuk malah sahut cara tulang itu sahut sinilah tu sama mau itu tem untuk organisasi untuk dalam untuk bina tentu saja jadi start so pana challenge nak cukup bijak dan negara dengan dana biar tos nyala mungkin mai weekend tu na mari tos de pana kaya bibu kicin weekend na singo situation nang tagaya itu kasih jadi hubung silap sama minumnya akan ditanduk di bunuh liu kali tak boleh lutuk ini nako mana relation ini gitu orang yang bola dia saling tuan beli sudah tanduk mungkin wasit juga gitu orang ada yang nggak usah kita untuk tanduk mungkin tu saat itu tu musuhan untuk eksportan untuk Birna tiempo, no una vez na que utin na nanda, titingan na uta, una vez na que te utin na export. Na bato na rin kila kin na bi. So na muskaw na una vez na volte na volta ko na bunto. Na una vez na ngiran ni muskaw kin na kaw na misin wing na process na tawag ko siya nang una ka. Kabun tawag di mi na ka. Di na ka ito. Melakukan itu sih, itu sebenarnya betul lah itu bilang itu. Ini nanti dia tu pilsam itu people come after you. Kalau nanti aja tu nak lakukan itu kami teman, lakukan itu kami teman. Dia nanti saya ni sacrifice oke dan nak cuma, kita nak buat macam apa? Mesti dan timbul kalau tu nak kaman sih kan. Yang kono mayo numutai yang kono numuta yang kono itu mono to vital lo kina yang kono na yang kono to vital tanah itu undul yang kono itu undul na gor undul mari itu tunggu do itu sampai tarana na pai sema purna pai na cara cara numutai sumna sindau sini ripia karena pai tanah kamu mindset besok untuk itu tiap tahun ada dalam kita orang itu sama orang kalau taruh cukup situ pun nanti masa nanti nampak macam sesuatu kan mungkin nanti ada yang sini kan tak kena siapa yang memang baut biar nanti kaya itu nanti along matai na quality kena sendiri kena tahu na konsistensi kalau nanti tinggal orang emang kira ni terhadap pinoknya, ni Malaysia biasa juga sana turang cemen, sa juga sana trustees, sa juga sana kemnina wali selesin matin tu, bakakina kemnina toki ninggeli, ena buku ni tu ni bengarabi, sa cikgu na tambah ni bitoringi bonua. Tambah nimbutu pun mungkin nasabya, ena nonto bingarabi pun waliu. Kita usang kami itu rucungan gua rona bula sawit.
mai kere na tamatang dai toki me butuki me tu bengara vitalanga en kena mai butuki na ve lisi ke deni mogani do kelana turanga kena maram na bitoringa bonu endo ngaravanga na elalanga ningel ni matagal kitu bengara binga na elalanga ni matagal doaya tu bengara vitalanga na ngele ra sembera bagan tu ni butuki sember ni pada bare chugo na bengara ni bitoringa bonu na kena butuki na be yalala olau todo ko sember ni butuki si rua so na tigina mai na bosa imba na mosi na kitu bengara bitukina vida na bula sawe sa kera na matentu me kitu buke orto na tamada ni matentu me kitu be buke na kena saveta kina lisini mogani ibon walevu to sa mai vital no batir to na tamada ni ngel ni matentu sarto ngara bibitilevu kitu sa ngara bibon walevu eno buku ni bengara me bakasa barta chugo turang mandi ambesi itu sa vital no chugo batir to na matambos ningel maro embalta ni orto suile analisi keto sa kera na save instruction ke ka ndo na save amena belebek bengara bindo ngele ba lisi keto na ker virto na matambosi na proses ke ka ndo e bin kate me butu gino na lal ningele igolong me na bitoring benua uno mame wana matatak na tigena TLTB ngaravana lisi bitoring benua ngaravana elal ningele kena elal ningoli simatala sobi ken tunggu kela chuna elal nona elal ningele sisiang nona elal ningoli au sing vambota baltan na levu ni kisi ni viliti daga chuna wonongo ndona ultanga warta ka chugo turang mandi ombesi na viliti so weekend ngo sing so weekend dai vici to doko wala ni vici to doko rasini kela chugo non reala lingele ko mbasi ga chuki na village ngonongo nduni to timi chungo e namba batu tungara ba chugo na village ni alal lingele ndonga na timia dota la timi ngo na bingarabi na membalata na mokini donga naka una numa me una beba ramata kina kenda mandana to kini kele menda kila mandana onda yala lingeli na kiana mape e chiko mai suba na valwal ni vitor ni banwa kiana mape na mape nga ke tuna bangataka au reda chiko na beilisi e soli chiko na membalata nonto mogni e libungan na lisi e ala la chunga ningeli ni matangali bolaka se kwa saranga ala ni lisi ni mogni ken balmbale rona kana ado sabite kinom do ala ni matangali mi kona village sangi ngara binalisi orang ada juga ni juga na overplant so weekend na tuki ningele mainan nongo ngara juga na dakatango ni dakangando na bibotora de ketaki we want to have a share of the cake enondo kenda kelachu ni nondo tuchu na matangalian nangelea dange biasa nga bilitinga so na tugu ko mai si madale ko mibi so na mape ko mai si madale ko tu mibi endo chuga na mape au we barta bikento na mama bandita bikento na matangani ko endo chuga na mape singurua na mape nga chuga na balwal ni bitoring pano ko na mape a mbumbulu itaki mbutuki raga na kena mape raga na kena title kenta talanga ba title ke ka wasi nikila non tangele ke de baitu ke chugo na title chugo non da title ke ka chugo no mulia no title ni lisi ya ndo tanya chugo talanga no title ningele ko toki ningele vamba sala tekikina na levu ningele na kena yala na vei mbuli na vei subu na vei udiwai e chugo lo mani title Register of Native Land RNL koya iko kotobi orto na TLTB sanggar ni vandi tagi ko toki ningele kep kasya nga
siang na taitali acu talanga wikito na bolo ni Victor Ngibonwa au no mami una be barama taki ke kento na singelevu ni kwa keto na Victor Ngibonwa keto na raranga ena mape sena tuku sambung bulu itegioti sa tal na mapi ana ya boni ni to bengarapi ena buku ni mau gani sa chugo ni to tuwa me keto na tegabu akala chugo ni ono chugo na tete the 6 plantations elebu chugo na dona plantation dona bonen tete elebu chugo na lisi keto sana tebu chugo na kortari to sana tebu chugo kortari e chugo na buna keto be tebu kina na kortari dobo sota kana bo ke baka keto sa tebu kortari balata na buna ngo ni lebu chugo na ngele kaombo ko chugo na kortari kala chuba bina torani abusa lebu chugo na ngele kaombo ko e chugo kortari aranga ibi bola katital tunga na lisi lisi le lebu ito na numa miketo na tegabu ya na tubu ni bengarabi na bagai-bagai labango na numa miketo ngarabi ono na lisi 6 lises may na kortari tiato sa nangay tokyani na be banua be tite na ona tite sa pamadal takatu na turanga GM na daka basabea au ya pamatatanga balay e siningarabi tunduanga ng butunggele siya kenda ninda lem butunggele e chukutalangan na kena repoti siya na kena plan menda main rintak koya ko mbera chukina na nakakakay sa kilay nga kito sa hartong butugochi yo se wari chungo bid sa bulamba ki me padabari iyo koya kito be bisota ka na tambani Victor Ngibonwa na nito bengarabi na buku nilisi so bitek nga rintik na kena plan wando nui ngole sara na kena sul na kena title na matambos ninggel maroy yana tubu ni bingarabi kito wano numa malumulum tu kumay na kena ngarabi tu kumay may vitilevu ito sana numi kito bisotak na kena mbutugin ng gele ni kito nangolayani vikemuni kito nangan reba na ruwa na matanggali ruwa si ruwa na toki ninggele ruwa singin dua nga nam robiyala kem do biyala tiko do biyala tiko so kito nangon na ito nalain dambi kina kadibiro na matanggali ruwa may baka na kanibaka raw dong garab na Victor Ngibonwa kadibiro na toki ninggele ruwa ni non robiyala ruwa sa kerekem ni nimbera ni ngarabe na itu ya ni ko tamay nom ni mapi para tagaraw nom ni mapi na be mapi boleh juga na be suba na be udiwai ko yalala mitu ndambe nga na mapi mi ko na dona village ukla sa varta ka juga torang man ndambe se lebu juga village juga ni yalala yang balatanga ni lebu juga na mapi mendua nga na mapi iya ni lebu chuna mape ena yadanga na village iya ena ko talmai sono tuku bobu endo chunga na tuku asanga bidanga na tuku kamdo na turanga to kiningele na marama na buku ni bebara mataki ewan no mo ulang mandamay memoy wari itu mendanga sona tuku yung may bakanyo sa sulme biyaw na kenanguna may vamadala valilay bibara mataki na buku ni bengarabi sa chiko madomengo sa nangay zaka na interview may na wasya zaka na interview na balisilis ni mao gani di wasak na balisilis mer na may bengarabi bono levu matani sangkay sulit chunga meron na bula sawit abandonui na ambage bagay labo na budget na bulo July kito sa tubu ka chugina me kito na may bingarabi ena nonto banwa baturang bono levo dongay chuga sak na turang cha sarna justice to kiningele walislis o may bibara mating walilay sakin lusak
Matai o torotiu na ngonongo mona pabibina ken valevo. I thank the board chairman, the board of directors for FHL and management for extending the invitation for us trustees to be here this morning. And for that, sir, we are indeed grateful. Nasa valevo. Sa o kito rongo da sakati ko na mundo wali sila sini trustees ipo no levo na levo ni presentation sa may da sakati bigito na matalan din singa malaki inday. Ito sa po binibina po levo. Ayaw na sini toro sa ropang pala po na nung ko madala. Balati bigito manda na trustees ipo no levo na levo ni kasa may warte bigito ni kuha sa kito binakata sartungan ko na bito didi. But there's two things that we take away from the presentations this morning. Matai, preparedness, what are reinforcement. Kuruangan na po sa. Kanimbalimbal na nanito itabi baga trustees berto nanito station ni puno levo. Nabi bandi tegi berto nilini matanggali. Korto sabi bagumbo ti may bikito, mikito may matategirto, ena buko ni bingkara levo. Sa atu meto na mingkarapat sa katiko. Sa apa biminateg bo levo nambole sa may bayadur sa katiko ni kuha. The opportunities to participate. And don't know what's on the wrong of the value when tostos out. I don't want to be bringing more skeletal tumors on a swimati. Don't know what's on the wrong of the value empowerment, participation, enabling. Koke dengo ya da usaka tumbe nisigini ko sa tu sa kanin bolembole weekenda. And it's up to us as trustees for stations. Ito na daga tikin tu ba da ba moto na sema ba na tostos ni matain tu. Sa tigo sa kami ito ng karaban naman yung bagi po yung weekend to sa tigo sa matanto. Sa wakabini nakatalitig ko baka dua, baka rua, baka tolo, na buko ni bisuriti levo, makito michigo rokin na matalan na singa malagaynday, sa tigo sa kaning bolim-bolim kito na namdo wali sila ni trustees na naman yung honesty ni puno levo, nitutuwa na sa katigo nitutuwa, makito na tuwa na sa kanituwa, may mataw, Beta meron rapakila sa kakina nangwane ramakumpikito lubikito ena buku ni kalau ngatale borto abador nangasin rutulo masoli kani soli sa katiw nanggel ni mamingkili matanggali wana matentu mete baka sa kina maugani kito sa baka binibinakin walebu binasa walebu Mr. Nebeli na alo binaka sa katiko and to the board of directors for the invitation extended to us to be part of the discussions this morning and for that we are grateful.